Preko najmoćnijih ekrana NATO telali su nam poručivali da u bombardovanju nije bilo ničeg ličnog, nego samo otrežnjujućeg i poučnog. Bombardovani smo za naše dobro i ono će imati smisla jedino ako smo naučili nešto novo i bitno. Kao društvo u tranziciji to prvo bombardovanje smo dočekali nespremni i preplavljeni emocijama. U međuvremenu je dosta rađeno na nama i ulagano u nas, tako da smo već danas mekovratiji i beskičmeniji nego ikad. Svako novo bombardovanje pretvorili bismo u praznik, iskoristili kao priliku za otrežnjenje i dočekali bez predrasuda i otvorenog srca. Sada smo 100 puta pametniji nego pre 10 godina i da nam je bila ova pamet, bombardovali bismo sami sebe.